INREVENUE Excise Narcotics Department chungchanga press meet kan hanneya heti zat hi kan journalist thiantein local kan lom hle maya kumni Pathian zara le kan ho tu te du sakna in Excise Narcotics Department minen koltira chumi chung chuan thil enge maza thi hmasawnna kan neya hemi chung hian Excise Narcotics bi ka hi chuan in press conference voi khat ma kan la nei lawa press meet voi khat ma kan la nei lo tun tum hi a khan pa press meet anga kan in ko voi khat na ania soi tura tam khop maya amai ro chu kan soi vek don lawa aziakin kan sema ka dikhan kan en theya zo na te le thil dang rod du te po awm dona chung te chu kan dong song dona ni masabera chuan department hmasawn berzinga mi kan niin kan in hria mi na min mu dan te nge min mu chu kan threlawa mai ro chu ke mani chunga chuan kan lom ve hle ani achan chu he department hi Mizorama Sorkar department poimo tak ni si hi ngai tha ti chu amoi lo ngai poimo hlo lutuk lo lo ni rei de wa chu wang chu na tlabal hle maya emo phurna kan chel tira kan mi hring nei zat te kan lir thei nei zat te kan office nei zat te chung song te chon na sa takin hmasawnna chumi ledling zong chuan kan na thona a hianin ruihhlo po kan do in kan man hnem hle maya ruihhlo man te po apunga hanti ila chu chu alomom nge lomom lo te chu kan ngai dan anianga ruihhlo pung hi nge ne ruihhlo man zat pung hi thil lomom tak ani lutuk lawa mai ro chu kan achievement ang deuh thok tu te thorim ra te po ani tel ve boka wangin voina hian chung te po chu kan soilang tel duwa kan ma hun puya lo thleng dona henga te hian an na sale zola han thwa han ti chiam lamain kan ti sa pa ngai thei top chua chun zom zel hi kan tum dan ania atul huna ko thein kan in ring bokanga ti chuan chu thuma kan soi pasadu ani he excise station hi nikum December a khan December ni somle pakhata khan sai tu le khozola honna nia ti chuan December ni somle pathuma na thiela honna nia sai tu le khozola hian chief minister in a honga kein ka toy oma na thiela hian kan wa hong ve thung boka tin hei ba ka hian sai rang le Bairabi-ahte hian excise station hon phalna October ni somni le pani khan kan hule to bokani kumni chungin excise station pathum kan honga pani dang phalna kan nei le to boka hengte hi kan lom ve hle ani sai rang le Bairabi chu kan thria re la lo lu to passenger train mi thing than hem ta kan lo lu ta chuta chuanin mi tha tak tak ani deuh vekanga mai ro chu chung zinga chuan zu le ruihhlo lama enge moron keng lut te po kha anom ve thei boka wangin station hi hon phalna dil ania kan muto bukani tin hei department thren kha department lian kan ti ta ta na thil ro pui tak ni lo amai ro chu excise department ta na thil lomom tak mai chu kan lir thei nei thar hian nia ruihhlo do konga poimo ema wang hian lir thei kan nei lo thu te kan tlan thei lo thu te kan har sat thu te kan soya kan ho tu te nan thria lir thei hi athar som le pariat kan nei to a heng kum ni chung hian atlem lo hle ni lir thei thar som pariat department lian nutuk loina han nei thar hi Sorkar in min dua ta tranpo kan tanga LMV som pali le two wheeler pali chu department in station thranga anda to ani tin heng ba ka hianin motor dang hi Sorkar department dang atangin an motor man to lo hanti ila la chei that thei si kan mamo si pathum kan dil boka chungte chu June ni li khan Sorkar in min pe bokani ti chuan in dai lo na kan sia post creation post thar min siam bel sak si somle patni ania post creation hi thil on lo tak mai ania tin post creation ni lo a mi hring thar la khrim khrim po hi tun kumni chung hian mi som ni le pariat la kan ni to a mi som thum le pakua lak bel tura kalpui me kan i bok khana toy zong in ti mai la kan sema khan in tu tunge kan lak ti te chu om vek boka ti chuan kan zawai kan thri tangin the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Act sang hi som ni le pali chutuna hian kan lo nei ta a March si som khanin a bil putlu ania ti chuan gazette po chhuwa to ania he kan dan siam than hnuai hian ama ka chuan grape tui sora tanga wine siam kha phalania grape ching tu te an hloka amai ro chu Mizoram kun na thok tu
kan lo sei to ang khan thlai dang te thei dang te thar tu zong khanin an siam ve chuan dan lo ani zela dan lo ani chuan man thei khan ni box se wangin an ni ta na ham than na tur e zongin grepa mai ni loin Mizoram a theira thar chu zong zonga phal sak vek ani to a tuna chuanin e chuba ka chuan local food beer kha siam phal ani boka ati thei dan te a nge ni ati thei lo dan te tu te nge siam thei te te po kha e kan boi pui a ti chuan October ni som ni le pariat khan office order in e khata si ka khan om lo mai theya aman manina tuna chuan grape a chuan in winery chu champhaya oma kan thria khita na la na te oma tuna hete kan han thi tak hianin kawm ve don ka siam ve don ti aman manin a bal hai mo ala khui the mo an lo ti mai chuan in a fel don lawa e ta chuan in a himem khrisel na ta na himem tin an siamai alcohol content eng zan nge eng tin nge ti te uluk taka vila siam thei turin e a selection committee anga kha kan ruat ta a selection committee a hianin e asiam thei tu tur thang tu tur ani chu tikhanin a dan kha om dona kha an zomem tu nge niang te thang tu tura heng mi te hian ni chairman a hianin Commissioner Excise and Narcotics ania tin member a Pathian Excise and Narcotics Department atangin an oma abak chu Director Horticulture Department Director Trade and Commerce and Industries Department Commerce and Industries Department chuan member hi Mizoram State Policy Coordination Committee atangin member kan nei a tin Chief Executive Officer Mizoram Bana Kai scheme head hi a member anonda hiani atin Joint Director Food and Drugs Health and Family Welfare Department an tel boka tin mimal pathum pu Joseph El Ralte pu Francis Dalmal Soma sai lo le Dr. Baby Zo Than Pui Mizoram University heng mi te hian tela ti chuan selection committee hianin dina lo lut te kan soyang khan license an pek don winery brewery te stockist te hrang khan oma khang ho khan endik don ani ti chuan khalam kha chu kan kal pe langa e khotlang then thiang hlim na konga hian thei thop kan chua e kan ti te a tling tok lowa chu ti chung chuan hmasawnna te po kan muzela alom oma e kan thriat tho angin Aizawl daya asen chilen ti kha mingan oma zu khaburna state ni box si khanin kha chen kha asen chilen kha lo oma e tuna hianin e vaiva kon khotlang tenen tangrualin department tenen thei thop kan chua athiang hlim thokhat to kan ngaya in hria motor ding lui thin chhun jing chhun zan zoma kulai om thina kha om talawa fai thahan to tin arang bamual phun chong thlangin tun mang lui kha chuan ni talo ti po kan muin karinga paltang thin te chuanin chutirwal chuan haba ka kowa e kan ti hi tok lowani ti te po kan pomani ti khan khotlang then thiang hlimna ta na kan na tho hrangte Central Vawiin te ne kan tho ho dan te kan soya tin hulliap salt stay center e kan PPP mo ta kalpui dan Sorkar Department hrangte tin Central Vawiin te MHE pilam de pon tela Mizoram Presbyterian Church te ne na tang kopa kem batch paruk kan nei to hian Excise Department hi athatho nem bol bekin kan ho tu pa pu petera kan Joint Commissioner hianin e avil chotani bera en kim mai hullia pa e akhai pa ania chuwan chon hulhia pikanin ti ta tu in kan department nen po thui taka in kum kaya thei top kan chu ani tin ruihhlo do meeting hi district ina kan neyang kan tia kan na nei kim lo hreta lunglein ha thial khozol saitual champhai mamit le Aizawl ate kan nei to a tuna hian sia ha long tlai le ser chip te hi kan lama ba ka ei district ina kan kalanga ruihhlo do meeting an DC tenen tang hawin kan la ang kan tia chu kalpui me kan ya kan nei zo thei trap to ani tin heng ba ka hian khote de orem changa te po kan nei bok tin adang le kan sei du chu hemi kan ruihhlo tun hnaya kan drug destruction chungchang hi nia tun Sorkar chung hian tumthum halral to nia ruihhlo halral te hi a local market a hlut na hi Excise kan ti du tuk lawa kan thopui dang te chuan ti dewa mai ro chu khami bi ka kan soi langa cheng vai bel se somsari le pakhat point paruk pali ania
a bel comment khan kan hal ran za ta chu anwe khanin a in zia ka kan note sema khan kan hu me awareness campaign le seminar hi in hria kan subject in sema chuan ke ni chu supply reduction hi excise department chanania ti chuan a demand reduction te awareness campaign ti lamte hi chu kan department chanani lo chung hian excise narcotics department hian sikula te tlomngai pol puipunna te mun hranga hemi awareness campaign hi ruihhlo chungchanga hian kan nei thina middle school le high school no pangtan ruihhlo thatlo je awareness campaign hi voi somruk le pasari kan nei to hi min tarlan sakatana po kan du ve takania achan chu mi man tu mi hlau om ange ni mi tana ral khel de enge muang da wa hian min nga yang ti kan lawa mi sual tan le dan bo chetan chun kan ni mai theya mi puinol pui tan chun an thian te kan ni a tin mi puinol pui zirtir turin excise department hian ke kan pe na tun kumni chung hian awareness campaign voi somruk le pasari kan nei to a henga hian mi singkhat somruk le pariat antel an participate ani tin tun sarkar chungin aji kang hian kan chair mai nga excise minister in ruihhlo ngai te en kolna le apuala camping buat sai tum som ni chuang tlo to in tranpuina sum file bungru enge maza ta hlan to ani kan ti a la som ni paliang ni ta se thakhata voi khat ang vel chorwalin kan kal chuak to mai theya ruihhlo ngai te en kol na huna te a thren chu camping na huna te a thren chu khatiang lam hoi in to khom na te khanin ni hi kan kal ve thina china soyang khanin ruihhlo man tu azuar te man tu le aram veng him tu kan ni rualin ruihhlo kan do ruihhlo ngai te kan do tel lo ani chu kan han aw la ani pakhata kan seinon lenga ruihhlo hi chu kan do ruihhlo ngai te kan do tel lo wa an mani chomdol na konga po thei top kan suani ti kan activity tang te khan kan hu thei o me chuna phek le lam kha kan kai chuanin excise tang hen revenue lo lu te po hi om ve nuala chung te chu azad khat khanin kan hu thei o me vaibel cheli noi somnga le pathum sing ni sang ni zariat som sari le panga kha kan revenue collection ani kan kalpelanga he kan thilman chungchang hi mi pui poina kan bank khon deu tin press lam journalist lam te poina kan man kan bank khon deu thin ani kan data nei angang hi kan chiaranga zoo country liquor local kan teng chi kha ali tar zong hian nuai khat sing khat zani somsari le pasari point pali hi kan man to azu bilai fermented rice trin hei a trin zong in ani taloi mai ni mo nuai ni sing khat sang ni zaruk somnga le pathum doidim hi kesi zali somsari point pali man to ania tin IMFL hi asenchi kan ti khani chu a botolin puitling hi singli sangruk zali le pakwa kan man to a tin beer kan man zat hi ken singli sanga za somsari le pali imported liquor mo kan laklu khilam panga tangin ani berang chu singkhat sangruk botol singkhat sangruk zathum somruk le pali bidi kan ti mai kha khochak thil kha kan thriat kha sang nge ni liter sangruk zani le panga ani a tin dan lo ni china ka soyang khan grepa winery phalna nei tena an siam khachu phalani abak zong mani thulo siam ngot alcohol content po du zat pol a hal ta de hu chu tlema akhik na de he ani a rui na de te ti khan fasai food and safety regulation po paltang lo lo siam ve top hinom thina chung de chu kan han man thin khani a liter singa sangruk somni le pariat point pali pathum man ani hengba ka hian zu le ruihhlo anti azu ni beranga le athil hrang zu bilna ta nan man kan man hi sangkhat zani somsari le pariat ani dekchi te belte le kai noi thil dang ani chu tin lir thei hi two wheeler za som le pariat kan man to a three wheeler chu autorexo ni berang chu paruk LMV za somruk le paruk medium motor mo kan khathiam thobanga pathum le motor lian heavy motor vehicle hi panga kan man to ani hey heroin kan man hi abel khom hianin keji somriat point panga
pakwa pali ania ke si somriat chu kan bula hen daila atam tham fuang chuwan chuanin Mizoram kan thok tha hle kan ho tu te kan tho pui te an thok tha hle ni ti kan se chuti rual chuan Mizoram ruihhlo hluar ni ti hi phan rual ani lowa chu chu kan be mek po hi ani gan za hi ke si zariat le pakhat kan man to methamphetamine hi kan man tame mai ke si zali somni le panga ania opium ke si khat point pakhat pakwa pathum pseudoephedrine hi ke si zongin sari point pali pani ania khudam doi ruina tana an man chi hi bur zariat somni le pani ania tin tramadol diazepam nitrazepam hei chu kan riat kha ruihhlo dam doi ni si ruina tanan man chi dam doi man sual ho kha ni a kezi sari point pakua paruk ani hilahi kan en chuan number of person arrested under NDPS Act 1985 hi sangkhat zanga samruk le pathum kan man to a ta chuan kan ho tu te hi an fak hle maya achan chu mi sangkhat zanga samruk le pathum man tur chuanin hini lo omve hi niza sari borvele mo anianga niza thum samruk le ni chuanin niza sari le tle manenga nikhata pakhat ai tam khani case register hi chu tiang sangkhat le som parukania case an register char ani chuan aman tu pialama officer aziak lut tu hawa kha an ha hle ni ti min thiat tui karinga MLP Act kha alatel lo kha NDPS Act kha kan thiat thiam dan tur chuan ruihhlo drugs kai hnoi anita ni tuna mi ve thung hi azukai hnoi MLP Act chungchanga phei chuanin sing khat zakwa le parukani lamula son mi sing khati beng kha tranin an leng tok vel mai theya athutna phei chuan an leng lo na sa a in khelen kan boi pui hen mi sanga ka an thu chuan khat vekani chuwan chuanin sing khat chuang hi kan man to a case registered phei hi chu sing khat sang ni le somli le pasari awma tikhan an entailan huai khana hrang nuala khang zinga ni sin NDNPS Act noi kan mana khan foreigner kha MLP Act nen khan mi za anni ti chuan kan seidu la ya chu kan man nem kan ti tha hle mai kan ti rual hian a phena hian kan thok tu te an ha hle mai ti kha min hriat thiam pui karinga ni heti za ti tur chuan a chan chu kan strength hi kan sei ve hrim hrimanga kan strength hi tu nai hianin a survival kawm hianin zali somnga le pakua ani khang zong thok tu te kha excise department a hian zali somnga le pakua ni a vacant post kan nei hi za som ko le pali kan la nei a va hian a total strength sanction post ai chu zaruk le somnga kan nei ani kan soi du lai chu khate kan soi chung khan thu pui hi kan nei ve excise a chuanin ma khan ka soi toin ka hria excise department kan ho tu ten alama i omanga ye min ti khan kan han thlen tiratanga kan boi pui ber pakha chun soi tamber kan in dai lo thu ani kan in dai lo nangianga kan in dai lo dan chu tuna hian intre fuem ka hrelawa TBCC khati anan tre hu nu kha chuanin zantin chu ni lo ma ro zantin deu tho Aizawl khapu hem petroling hi kan nei char ani Christmas dona ti thar ni loin ti chuan kan tilar lem lo he kan ho tu te he an tilar du vak lowa social media te an tilang lem lowa amaro chu ti hian kha tokin hemi huna zan khata mun som don te to in dikhan angkal kual renga kan soi du la ya chu heng petroling akal te hi kan in dailo dana chu kan soi pui to zokanga kan au tu te hi chuna tlak officer thu ta khi achang chun zana petroling in uniform hainan chuak le thin chu di khop chuan kan in dailo in an thok rimani chu ti rual chun in dailo ti hi excise department a soi to long u kan tia a omate ba kin an thok don lawa kan vakan po sa tanga ka in dailo zia soi reng rengot khanin an thok don si lawa hei top choila a omaten thokila in dailo hi phal to lo ani kan tia in dailo phal to lo chung khanin vakan po za som ko pali nei chungin khatizat achievement kan thok tu ten an neya hei hianin an tho rim dan te a thei to pan chua dan te kha ati lang chiangin karinga ni china khanin kan soi lang lowa post min create sak sorkar na min pe ka kan lom na chu Asst.Commisioner post hi pali kan nei thara chon promotion an to an zom mai don to a
ei da hianin longtlai ba ka district thar pathum na thial khozol le sai to la ten assistant commissioner in thut chit thei to don ani posar min creata promotion om to a ti chuan khati khanin department hi e sorkar in kan hotu ten min duata kanin ti phui sui ve to lani china khan soite lo mania khami e enge ni a demand reduction lama te khanin le thil danga khanin a chom dol na lama po khan kan be venue la tun hai hianin tbcc a hian mi som le pariat kan da lut ve le to a okay ma pakhat kan da tnt a hianin tun hai pakhat kan da boka chu excise department ina kan ti nia ke ni chu khalam kha kan na hin chia lowa chu ti chung chuan he kan thok tu te an fakom da na chu enge molai phe kha chuanin e khati enge ni kem trend khat ani chu e the addiction kem trend khat te e tlopo theile zola om thin lai kha chuan office kan thok tu te hian poisa nei lo na na kha chu an lu na tur fee te trend chu an mamo te tho khomin an sponsor an khan an kalti thina chung te chu kan han soe ni atop na ta na lo mom lo lam hi kan soenga khang song song kan ti chung khan kan ram hi dam lowa tan rual le ngai central way mite ko hrangte so lama mtp te cyl te nen pok an trang ho the me ma itin sarkar department rang e min puya ho min ne na kan tho ho na tha e me ma in el na emo competition ang kha pakhat ma om lowin kan thok khowa joint meeting ne in kan ti ho thap the ya chu tinga kan ti chung chuan ruihhlo hi ala rem top lowa tin thi na po thleng zelani kumsang ni somni le panga bi ka hian excise and narcotics department in kan chin chia dana drugs awanga thi na hi somri le paria ta thlenga heng zinga somsari le pali hi mipa ania meichia hi som le pali anni mithian tamber tha chu july tha ania july tha khan drugs awangin mi som le paruk an thi anga ngai ania tin mei tha khan mi som le panga an thi boka kan chin chia danin heng hun lai te hi enge kan chu chuan khoi tang ron tlan chuk lai nge ti te khoi lai Aizawl kho puile chevel kan wadar sung sung lai te pokha ani mai the ani chung te chu wena hianin kan soi tela tuna chuan sarkar en hul hliap akal pui ta a short stay ania an zir chuan nuwa nge ni an camp chuan nuwa mithiam ten an enkol nuwa gospel camping in chumizo skill education skill department lamin kan han zir tir vele a chuti chung chuan kan ti thatok chuang lawani effort ero chu kan pe a e ka soi thiam dam bera chuanin e a politics zong a soi po ka tum chuang lawa kan excise na tok tu te hian hi zot ula an threber ka tia tun male tun nu kan khai khin du ni chuan an kan ti dan kan na tho dan zong zong enin an ni ham politics an soi don lo zo po zo chun zom chuang lo ula public a chuan tum press conference a chuan du le mi malin in zot mai anga e an thorim dan te effort an pek na sat zia te kan beidan a hi chu an manin an threber ani chuti khop chuan khopuya kan tirwal hian o Aizawl kan tirwal en district zong zong hian report an ron pe a engen activity mihring engzan ngen man zu engzan ngen man drugs engzan ngen man ti kanin monitor renga kan re ton reng boka e chuti chung chuan e kan ria ni in kina zona te point zone duin karinga Aizawl khopuya chang chun an lapung khom renga heng an ti lui ti te hi a har khop maya darkar somni pali kha kan om thei si lawa ti khan kan thok tu ten va duty mu chon an bo maya duty kalron ron chho le a duty ai nan man box sia ti khan khopui lun lai tal hi chu kan veng him tur ani kan tia chang le police kan puna chang le excise nen ti khan kan han tia e kan mail te polamoi zo lawa kan thok hi kan thok rim kan tirwal hian ma ba pola tam hle ani khang te kha waina hian kan achievement te kan din hun te kan malam hun a kan ma chop then khat te e kan han puangin mi pui hriata kan press meet kan media te kal tangin kan han puanga heti zat in lo kala thane min ngai puya wang hian kan lom tak setani